election kalau bersama beli penudang bagi media beli keren ada beli tahu kindian sebagai dengan election MDC kebetulan sikut tam tak kata betul pi kena election MDC tahu senang aka kata malah he alasan malah rambang ngampar je apa fair pada berkampla kalau ketika election kebang nila penong ketika election pikir mau yang pi wana kalian kertong jeng ka PPP ubade MLA jeng selong no pi uniru sedang menteri mau yang ialah kejong parti daga penidnya dak nirung tai baru kena kesan jeng PPP kilngo ha ketika MDC abag ya seneng serum ya iba adal bat baru ke knyum lalu kisamla teman kikro kiji kli iba adal bat ija sana de kendit kesan i media open kesan ialah kejong kania menjwa menang aka khnam hai ba pendap saibon ila syamaham marbai tinga ya gawai lengkon hapo pra khop wan su pi kejing i kemapau along kai pa babon kinong kesan tinda sung than along kai cylinder ngai i kadon kai cylinder aga jadi kejing i te kemurang ba bat nga na pol nga di phone bat ko i kasi ong ubriu mujulong bob ubapian man is not perfect but only the son of God Jesus Christ is perfect along briu ma ban biang tang kun Jesus play udi bopiang hoi wong kan se compromise ni menta nak masih lo jadi ikut compromise sih kata kawe kejingkli kejongai kasus ni hoi ngamben kamau khar ti ong gadi kejabing jung kejai pinri balai ong kejabing jung kejai tak kenau agi por begesna menchwa men bangadang late school apo government high school silong agi por binyi balong jingyelang nari kepol bo habar nyutang akan mau alu kepol yung profesor jiswal bekiwi ji penong jilang a national darbar hall bedan pembokar balai ki ong marhangti ki perkhat perdan kumno bni tri ki ong kamau khar kedi kejabing jai kejai penring mentang i sisa kamau khar kedi kejabing jai penring kala seisya yauta u utong rangba balka kerteng kejung kalong strong pilar mul paya bakhan ha menteri nak minta kejai penring pi ia kamau lai ki ong di bulum jeng kejai penring hoi kata ketika sisa kaneru kam semna ino kala seisya yauta kala seisya yauta bulum jeng kejai penring bal kala ingkra ki ong kade ketna yang kapule puti menta kala seisya dah kita desa tekiblatip kibriu kebetulan ada kekerang bagaladeru kita kena wisal kata kalau ngoborom kan ya gari PPP kembolong agni sini hakini kisnam akan dikesnam ke bamenta i pakai ke PPP ke sang badamai rek jin syak klia mau yang jungki om tang hau kertong jungki ubaderu ubriu je uderu gamale yang ketika sen mereka jinsat saya mau yang kejengti kalong haki armut ke lawyer kita ubah Erwin setengah bat Robertin Arsi Karjarin wong kumno ba kata artikel laispa nyufui pi na ong yiki lada fidesia tiga represent na kita kecai pendiri me sekmat sajingi re lada fideting tang ti agent to ti agent berobor apa pila terwai kena guna keying sanlak ki ong sikulak kemudian ong yaladi kata kalau kecisa asusi beri i hagi media ki ong bali tai badan bagi tegi lawyer arngot balai ki nur badan wi ide nong tawan ila jiri u belum tawan dari si kita ki nong tawan bila pak bagi sak tak assembly bani tawan ibat berokoi kintip mar balai kam hamme klia kita ki nong tawan bagi jit ki nong mikmat belum nong tawan kidon kan nyut na plan kita iba plus 8 bad kan nya mayaro sisa yang beradan ladisa kalau tuan utip ya kata artikel lais paasnya puai leki wei mat kimtip ya sabja de kalau bersusi par hangdei kin ukasi wong
kade ke yisun para khasi balai ki minute ban mi sakmat beli debate you kono sama the themes of that debating is the downfall of Malaysia in all the corner kata kade ban mi sakmat beli debate you kono sama Professor Gigi Swen penanglong MP ulai challenge ban debate you kpa di kono sama you kpa you kono sama di kono sama beli debate Henry hagati kapor nakaliang sarkar kamla ay permission iki kumta kala kono kata kade kalanti bang I menta hagati ka kanti hak election I wadu ba madu president song abo yalap election apo nungstan ong kumno ong hai kata ka PPP kala sina sok watang isi sin siro po song nungstan ka jingkli ke janga kalong madu president ya kate ka darbar kate ka ying assembly coffee song beri ka yingi song darbar kepada ke office ng art and culture kano teli ki syuki bag NPP ka ai hente kata ka di jingkli ke jangai kano teli ma fil ai ki syuki ni wari ka ying darbar assembly ki bot kam try kalong ka iki ka buram ka bakrao ya ka party bantmai menta ka job na ki art kandai la job kan news but ni ka party ka sa thau ya ka executive committee ka batmai bakentu ya ketika ST committee berteman pala dolong kepala kumkini kitol ket ke badan jaga ke HDC ba teng-teng la ipe la i klamran kemaong manore manong la klamran la i klamran nong pe yam nong ai malagi jaka kita kitol ket jaga ke HDC hakane ke ST committee nadu ke kongres nadu ke NPP nadu ke UDP i apa kesinsar pug HDC la subun stang kitol ket teng-teng apa job MLA berdin negeri juk parti berkeju MDC negeri juk parti kim salia benbu kitol ket hang ne benang tai apleng surok kim salia rela bu ban krong yang tiket las la surat de jingsi de kita ben perenyam ya kita kidong ya kidong kibekit jingkit kan dia kalong bean kumta lai kentu ya kena isi dak bapuram ka isi bermain ta kemudian pekam penduna kitol ket kam tam lei habi dei bagi papi kinongrap kumus ing usunsa teng I bari uskum kebar dan kibri bombot bankit tang speak up balik thungtit ndrei la khrong no da kita kitol ket yoga ke HDC kane galong ka iga ba ngam su yam pi na kata ma kentu ya kane ka isi ketmain ta la to kalong ka bala dong in kam penduna no kitol ket namar pi kadon kita kitol ket kumki ke isi ke berim ndrei kinong trei pa kimpat yo tulang kai kadau seno kali ketika pla kata ka bai krong nek kande ka khajna nai tek tul ken seno kali kade galong ke jingkli bakapo bam kwa bakane ka isi ke betmai ta kan sak kedukti dare ka sak no namal kuma pila keluar clean politics kade belum clean habaro kade belum khoi habaro ke benta kata kade ke jingkwa na kalian ka janga bat hak bede pan bat kata ka artikel slice pa nya foi ba bari tai ya kade kabapla ba ko sofla kalong balai baras kata gisnam kimi ndai dalam mi ke BPP menta kami kita seban ya sta yang bari tai kata ka artikel slice pa nya foi kabalong ka igba sofla tu kata kane bro kade idon ke iri ka basalun tat ka jingtu ko jingi ni kran ni ka MDC ndai ya kedukti pat ya ba ardan ba pa na ibla dalong kata kedur makan tu ke AC ba menta ya ke BPP la da kalong bala tengin aino jinno CM ya ke kente kalong ke buram ba ke sakari kot ke history ha po ke SDC pa jidon menam noro bar kata gisnam bagala yo ya ke CM kadiga kasin bani ko ngatrai bangyo CM de kente kalong ke buram ya ke kesang ke batmai kata ke jingketu ke jang masuk ong tadi ke plang la ke batai to plang bari ke balai tong ini apa sah kata ketika cingkwa aja bat hak bede bat ka trading license makwa kendiat bali tai lo kene pi ka trading license nginde bi ai kat bawan mano bide man pe kita long genuine belasong la sa asam ne kirang basnom kende bi ai energy kma tang namar bagi kidna kumta ke jing mutai simen bat ka disikonsir ka de ben check yaki suaman ai yaki trading license kata ketika kom lain si ai lemul mai ke trading license kabut unong wei bukan bana bar unsak
unsa klundun ya ka ha ka khai ka pateng ha ki jeka ibana hap badi pe da ka KCC kamtam ki yo ki hal kumbalong mentang i ba ngi ki kasiru dastaman mi sikman ha ka bai de bar ka khai pateng habaro ilyang habaro kilang i dastaman mi sikman bali tri ke gati kam ma kata ngimdei buri hoi wala ki benji ko ki bakren benji wala ki benji ko ki BPP dei ka kentin ko ong ki bakren benji ko ki kit pesin si ko bawa thoi wadong ki second dong sai sin kin ki mau sai sin ki sawa ki klau sai sin banim ki dustur kriti dei lengba ka party BPP kemasin sa apo ke CTC dei